MeghalayaPost.news. Habakranch kilat patay kubon mentagasngi kinuyalam barang ba jong arteli kikenhun seng balang na rilum jantia kibakentup yau ba sambor mi lengdo Presiden Kejantia National Council JNC lambar ba jersom shala Presiden Kejantia Students Union JSU kiladawa no Chief Executive Member CEM Kejantia Hills Autonomous District Council JHADC ba udai banweng no mardor yau Dolloi ke elaka nongkli baru banweng no ya no objection certificate NOC baladeb ban Aisha ke Shree Cement Limited na kabanta bantai ke karkhana panmi dewilan hapo ke ilaka nongkli ki kantin jing penram CEM badru bandawa le persha yau Dolloi bad banweng no ya ke NOC baladap Aisha ke Shree Cement Limited kalami na kinongelam jong kiteki arseng hadian bau CEM ke JHADC ula ujor penban da ke jahar persha ikinongelam ke JNC bad JSU hadian bekilalen bantur seplau ke shlem trikam ke JHADC henin ke sengi habaya dei bar ke jing ya pat ba ke bahanen ke sengi kiteki nongelam kilaong bakiladap banpan jing bin bad kilaong ru bakidonni ka hong banyakhi henry ke jing tento CEM ba ke jing lectur jong ki JHADC kelalong penban kejing penting pensemi yakinong tray kadai ke babakla shabapalan namar kejing temu jungi kalong banyakhi da kejing sung kata halor kejing syakni ke jaka kinong rap bar kinong sung ke ilaka nong kli klem kejing tip da kitra jaka hatu ke JHADC kadai ke yeng shimet CEM laong kite kinong ilam seng hadian bakilas ngopla habakila lap badiu i bau CEM bat KEM kila petno bat kakang tala ya ke jaka rung JHADC kata tang mariatip balapoi kinong ilam bat kon jong kite ki arseng Nagaliang kayong ka Jantia National Council Chirup ka Jantia Student Union the yu ya chem ya ka jingilang ka karke kayong inni kesngi o chong perkhat he jingito wa ka statement kayong CEM o yu ka kam ka statement kayong CEM hi omu dinu yo bor kini ki arseng he jing sakhet i kam ki arseng da pendep ya ka kamram kayong i da pani ya ka permission na ka office yang DC hawas khan do bolai ya ka ralim am yo ya ka jubab tang wi chimba i wato i to ka democratic country lene ka constitution yang kari India cha ga i bo ye khi pai ba da ka wa jai jai ka wa ar yoi ka jing ong yong CM bo wom tibu chapang kani ka jing thumu ka yong i lene chapang ka jing mut yang kani ka rali ka yong i kani hi punyo wato ka jing tulot ka yong CM ne ba achwa bo lai rali i ka jing ki ne benta ka Shree Cement ngam de man ga ka jing ki ka wadang thme lani ko wadang nin dang ne nado kisnem ki warim we nado kini ki banai ki wadadep da pemani ke jingi ki chedok shillong hadisi office po cleariat nado ko sni along ma wa ni CEM hado ne sni wong puti wa kan ni ke issue aga yi ko ong hini wata jing sekiat i da pembanai chakalat pathai kubot ke yi pemani i pemani ke ni ke jingi ki to ne daw wa ki nong chong chnong yong ka ilaka nong khle da am ke jing chak kene jubor yang ki thau ki yang ki da hapo ka jinga khmat ki yang Dolloi da bandawe ki ki thau cha ka Shree Cement klem da yo bor le ne klem ka jing tip yang ki ki tre thau to ki wa khian ki wa dia da ki spa hektar to ki thau yang ki nong chong chnong we wa ki mem jing tip ya lor ki jing le ka yang Dolloi yang ki elaka ka wa wat ka elaka sutunga le da kam go to em hapo ki ka arspa kenyau hektar ni katakan ruspa sampai ar hektar dalam cibenta kita ki wadang hapok ke ilka sutunga kat kam ke jing siau thok ke yong ikam ke ki arseng ke JSU wa ke JNC itibi wato wo pai ya ki kenram le ki auri yang ke kendau ke ciap tok ke kamram yang ke district council ya ke district council da pungkubor da ke constitution of India lang ba ke six schedule wo pai ki ya ke jingguri hurah ke kendau ke ciap ha ke pot ke sam hapar di KR ilaka le ki nong chong chunong handai ko pan sel CE wa uni CEM adon ne sni wong putipu ila pan mani i KR sen wa ye khi i hosket de yoy ke jing ong yong CEM wa wong tipu ke yi chapang kan ni ka rali tang wa ka chui ke statement ke yong ong de tip chwa wa daw poi i ne tai daw do phone chu ki pulit da pa over escort ya ka JHADC da ong chu wakini ki arseng umem kwa gi uya kalam ki kwa gi do kubai slogan dan hi lene upunyo bor dan hi ya ka office ka yo heding sket i kam ki arseng da pengkrai wat ka memorandum o submit cha CEM yang ka JHADC tang wa yoy wa kana kaliang ka JHADC umem respond go ya ka ni ka jingi ki ka yong i penban CEM ongu o de yang u i wo ya kalam tang wa imem ben ya kalam hejing sekiat hi kat kam ke jing yo kubor ke yong i na ki pru ku am chajan situ
Wa chwa wan ki arsen na kaliang u CEM wa ki EM ki yong ki de yut ki na po office. Imti bi na ki ka daw. Ta kanihi ka jing kalam ko yung CEM pinyo chega chaka perthai wa to u CEM yung ka JHADC kwa don hi u utlep ajmel. Ya kini ki jing bakla ki yung kile ne ya kata ya la se yu ang wa kini kinong yalam yung ka district council da cha panam kam gi hakibitawan ki board ki wana ba. Lada ya kelami cepang ke NOC ong UCEM wa ya ke NOC de ke district council haden wa de yo ke jingkerpat na ka ilaka wa na ka chnong kan reka ni la pan plumar jingmut ke igam ki arsen ne bha yo ya ka wi na ka session ng district council uni uju ubru UCEM de ong wa to ke jing NOC ya ka Shree Cement to em ke jing cha pen bor na kita ki bor ki wa hajrong. Teko ni tekwa ban halor kani ke NOC uni UCEM memputi buat ya ke kendon lani ki anyong ke district council lada paji kam ka anyong ke senat yong ki Dolloi lada paji kani ke point ke wanyau ka de kelam chega wa Dolloi dale le ye u NOC chakinu kinu ki company lani chakinu kinu ubruk ki bar jella claim de yo ke jing menjur na ka elaka lani claim do yo ke jing menjur na ka district council hejing sakhet hi hachwa wo issue ke elaka ya ke NOC chakini ki company to yo gi ke jing menjur ne ha yo bor gi na ka district council takat kam ko yoi ke jing kalam yang CEM to ongu wada hwa ka elaka lani ki dor bar chnong kani punyo go wa uni CEM manu ru wada biang lani pumanu ru watip ya ki an ki kendon yong ka JHADC ikam ki arseng idabi da kajing sngaw lengot wo yo wakat u CEM dak batayu cepang kita kajing ja yang tu kajing iki kajing keli ko ibu yo CEM ile bom kelamu halor kajing chak kene yang ki thau ki bhau yang ki produk ki prasnam ki yang ile u CEM sukiu halor kani kajing chak tengkhan ke yang new elaka Dolloi yang elaka nong kle ki an ki role yang ka district council open ban keno i ki arsen ki wa perchang open sa ya ki an ki kanun yang ka district council i kam ki arsen kwa i wa kani ka district council ka yang iman ka waklan khnang yo yew ya dai ka kendau ka chiap ka yang ina ka jingcha kulun ha kita ki bro ki wan ba te i kam ka arsen hi i penrem juri ya ka statement ka yang CEM mar kwa la yo pai ba utip ya ka jing sakhiat wa uni CEM hi leban mel non yu ya kani ka jing bakla yang ka JHADC Dap jing lengo ibu kroba adin udah yoi ke statement wa edo CEM nin gesni jing to rally open money ta po office yang ga JHADC hawani sekretar rally ide pa ni ga permission member wani claim ga ta pan bore igam ga hok le o wiki bi was nyau kalam da pai o CEM ong to wan penting kun smedi wani ule ga bore I ong ipi I wani poro da poi hetai iwani di jing tmu go bidan ni peacefully o wani go pen snyau I jing le ne issue gibru yang isa akta I kamtam kita gibru apa ulom sarman at kamu de yo his ku boro em ga thau ki ka hok yang gibru go da chak kene gi wana leong CEM ugi em o le NOC claim da tip kini direction kare thau te aden da poi hetai penpala gi o tip wa yo ko bor ba nei leong CEM wi EM yang o de mi gi de khangile ge kit the main kit yang district council ile kata ga office de man ga private property yang to CEM aga nu na rim khang ba ta kit iwani yang peaceful imem kata ga bor mem kata ga jingle bor imem ra iwani the constitution India de bor gi freedom to assemble anywhere without arms iwan no ni o slogan wan gi pai ba ng jong wan gi pai ba gi to wan kre lang siru ai jingo jing tra yang itu open snyawi hagambe yang ga jahat itu jing kwa yang I tama siang si ang pai to si ang I dong penting yang pensme ini man meeting itu ngayo wat itu kinong kre le pili ile kume na jinga ile gi no pai o ab ya yi pensnyawi o kado si am ga jingit klip kat gi am gi jingit klip ki wasna ga daga ai kita gi MDC go pai o tsna ga ai ga mta ga district council jin na da am gi jingit klip jan ga jingi ki nin man he go I hade na te yo ba gi jingja perchangi kalam ki chita ngetai kalamin
ong ito siya pahawa yung kit kwa yung kalam ni ba tu to office pa ba you dam kwa you kang pa ba ikam ginawa alam you lay ho ta chara pa ba kang yung kit item you ba click ni ba gitu tiga borong pa ba I want to tahu lah hadin ite iknel yang ginawa alam sa iman percangkat wi wala kontrol pa ba wis yang mo oleh adin udah kontrol pa ba bendu abi ginawa alam ikubla yala police department use go your force use ki ladi side use ki one jin la de use nga ma tip ka monu manin ki dang emi ta gajing snyaw yung ki pai ba wani ki ikubla ni yang administration la syang to ito ta benta ye control ki situation churu bo iginong yalam ida kalam chenin oto wan hetu kwa ta gajing penyo bor ta gajing so adat parado parasnam ndri wani wa emnon ni ta gajing snyaw ito uchale ba ni parado parasnam yung kita gibru time gibru duna de ignong yalam yung gajanti arsa mi yiwo yarap yiki ki yiwo snya go voice ngi voiceless igi oppress yogi oppressor ndaga teron yo pan mali iwaninen yagata gajing blame CEM mper blame gat bo blame I kam ginong yalam sen ku em ginong remus scam go yini ajing ito i the issue o gidi manangi nementa riu gajai bru yong in sagawi benta pa ba kwa khanai pe wahadin nin yo ba pinel yang CEM mana de putu program yo ko war mu mula wan yang to office mto di office timing wanu mti bila nu CEM ai por am office timing yudu manam to office timing nin yudu ile iyo wa pan man ngi office na menu tho go to ni office yo o te yo chegi pa ba I di jori I de FIR I no yalam arsai I hejing to de benta kwa I pun CP I ke case lai ko skamat kani to kwa pun CP ba wen per I te accuse AEPE I de sini agi legal expert yong I ga anyu bichar yo I wajianin I te I ga hakti yong ga ai kita jing accuse kita jing hamut oto te umpja be ke te thandang pen ri dang pen cerai be te sem yele yong we memi kani le duk lai wan benta la ne ba inin OIP wan ni to ka thong yong we fight ne benta ki issue yong pai ba segawi ke benta wa kulam wa tu ki issue wa dimani wa weng no yong Dolloi wa pandami ke NOC yong Shree Cement illegal NOC wa DAP ine liang ka sen kwa bo IP de wa buram ni ki para do parasnam na emi ke le nem betting klam kwa I wa bo ke deadline na do next week wana do ga arpau to de khatsan sngiu e por ni ne liang di arsai waru CEM mjiu le iban wan ni benta ine liang di arsai mban se Dolloi ru wi to wan ruti wi ga message ko kwa pha che jo CEM o EMO wa to me mi fit man go CEM I do wa le o Hiar shuki uni CEM uni bru chong hani o to ron le ni o to u pen yo ban kada o to e dai ga jai bru man pan ban nong ban dai ga jai bru uni CEM ga ong ti me mi fit man go CEM Kamba da snyapi ke jingklam na ubi nong ilam rang ba yang ke JNC Student Union. Waka deadline yang I kamba khatsan singi usdangan untuk arpau terik yang ni ubnai. We wala da ke council hi ke executive committee le ne CEM lemjeu solve. Ya ni ke issue lemjeu penurlong. Ya ni ke jingdawa ga yang I. Ke jingdawa na plus yang hadin khatsan singi ke teta wa dawa Hiar shuki. Ya CEM we ke jingi he ke jingi ki Dau jor ga hadin khasan singi la ka JCDC wumle ga kayi ka message ka clear cha ka JCDC man ki wada kra wo mat ye ki jingi ki yang ki arsen churu wa ki jingi amlang ka yang pai ba akti ka jat yang ki arsen MeghalayaPost.news